Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı bizleri bu mitinge davet etti. Biz de zaten duyurumuzu yaptık. Bütün teşkilatlarımızla beraber mitinge katılacağımızı ifade etmiştik. Zaten çok kısa bir süre önce Genel Başkanımız bize talimat verdi. Kudüs'le alakalı kim hangi ortak eylemi yapıyorsa, kim miting olabilir, sempozyum olabilir, buna benzer programlar olsun, katılmamız gerektiğini ve Kudüs'le alakalı hiçbir parti STK farkı gözetmeden ortak akla ve ortak eyleme ihtiyacımız olduğunu ifade etmişti. Biz bu bağlamda bu davete de icabet edeceğiz. Bütün teşkilatlarımızı çağrı yaptık. Aynı şekilde Diyarbakır'daki yapılan mitingi de çok anlamlı buluyoruz. Zira orada da çok güçlü bir ortak tepki ortaya konulacağını düşünüyoruz. Genel merkezimiz de bu mitinge çok güçlü bir şekilde merkez düzeyinde bir katılım sağlayacağını haberlerini aldık. Diğer tarafta Sakarya'da yapılan mitingi de biz önemsiyoruz, çalışmaları önemsiyoruz. Bütün teşkilatlarımız olarak hangi siyasi parti olursa olsun, hangi STK olursa olsun hiç fark etmez. Kudüs'le ilgili ortaya konulacak bütün ortak çalışmalara biz baştan açık çek vermişiz. Teşkilatlar boyutunda, genel merkez boyutunda biz destek vereceğimizi zaten açıklamıştı genel merkezimiz. Evet, bu çalışmalar kıymetlidir, önemlidir. Ancak Kudüs'le ilgili ortak akla ve ortak eyleme ihtiyaç var. Ben umarım İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerimizde bütün siyasi partilerin, STK'ların bir araya gelip ortak bir organizasyonda bir miting yapıp, milyonların toplayacağımız bir miting yapıp bu noktada tepkimizin ortaya koymamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Her türlü yapılması gereken ne varsa bunlar hepsi planlandı ve şu anda dokümanlar hazırlanıyor. Pankartlar inşallah bu gece bütün İstanbul'un sokaklarına asılmış olacak. El ilanlarımız hazırlandı. İnşallah Cuma günü, Cuma namazı çıkışında bütün camilerde dağıtılacak. Allah nasip ederse. Ve Türkiye'nin bütün illerinden inşallah katılım sağlanacak. Ve bu miting ümmetin mitingi olacak. Yani biz her ne kadar Saadet Partisi olarak bu işi organize ediyor isek de işin hamallığı bizim olsun. Ama işin sevabı, bu neticede ortaya çıkacak olan üründen bütün Müslümanlar ortak olarak istifade etmesini istiyoruz. Bunun için de herhangi bir ayrım gözetmeden A partisi, B partisi, şu cemaat, bu cemaat, şu tarikat, bu tarikat diye bir derdimiz yok. Dolayısıyla bütün halkımızı hangi partili olursa olsun, hangi tarikata, hangi cemaate mensup olursa olsun bütün halkımızı bu mitinge davet ediyoruz. 2 milyar Müslüman bireysel anlamda harekete geçtiğinde sivil toplum kuruluşları ve heyetleri de harekete geçirecek. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları ve heyetler harekete geçtiğinde devletler de harekete geçmek zorunda kalacaklar. Sonuç itibariyle mesele fertlerden gelen bir değişimle başladığı için biz bu plana karşı biz duracağız. Ben bir fert olarak, bir Müslüman olarak yaşadığım ülkede, yaşadığım şehirde, yaşadığım mahallede değişimi biz başlatacağız. Hocam biliyorsunuz pazar günü 3 farklı ilde Diyarbakır, Sakarya ve İstanbul'da bu konuyla ilgili mitingler olacak. Sizin bu mitinglerle ilgili düşünceniz, daha doğrusu çağrınız ne olur halkımıza? Bu bir fırsattır. Pazar günü yapılacak olan mitinglere katılmak, orada yoğunluğumuzu, çokluğumuzu karşı tarafa gösterebilmek, kesinlikle bu bizim için büyük bir fırsat. İstanbul'da, Sakarya'da, Diyarbakır'da yapılacak olan mitinglere herkes katılmalı. Ne kadar kalabalık görünebilirsek orada, İsrail'e karşı sesimizi ne kadar yüksek gösterebilirsek, duyurabilirsek, İsrail o kadar korkacak ve Amerika o kadar korkacak. Trump ve Netanyahu kesinlikle böyle bir adıma karşı hiçbir hareket gösteremeyecekler. Bunun örneğini geçmiş dönemde de net bir şekilde görmüş olduk. Çağlayan mitingde milyon insanlar toplandığında İsrail'e karşı, İsrail oradan korktu ve çekindi. Devletimiz de harekete geçti. Böylece biz sesimizi her zaman gür bir şekilde, yüksek bir şekilde gösterebileceğiz. Farklılıklarımızı, düşüncelerimizi bir araya bırakarak
Mescid-i Aksa ve Kudüs davasında bir arada olduğumuzu İsrail'e ve düşmanlarımıza göstereceğiz. نحن عندما نرى إخواننا الشعب في تركيا كله ينتفض من أجل القدس إنما نستذكر أن هذه الأمة هي التي احتضنت المقاومة الفلسطينية وهي التي تساند شعبنا الفلسطيني في كل مراحل نضاله. اليوم الشعب في تركيا عندما انتفض في ليلة إصدار هذه الصفقة المشؤومة وذهب إلى القنصلية أو إلى سفارة الكيان الصهيوني وعبر عن رفضه، هذا هو الشعب التركي الذي نعرفه، هذا هو شعب تركيا العظيم الذي لطالما وقف مع حقوق شعبنا الفلسطيني. نحن نرى كيف ينتفض شعبنا في تركيا، في ديار بكر، في صقاريا، في إسطنبول، في كافة المدن التي سمعنا ونسمع عنها دائما هذه المشاريع الكبرى، هذا الدعم الذي يوصل لأهلنا ويعطيهم السند ويعطيهم الدعم، ويعرفوا من خلال هذه اللقاءات الجماهيرية أنهم ليسوا وحدهم في الميدان، ويعلم الكيان الصهيوني أن شعبنا الفلسطيني ليس وحده في الميدان، هناك من خلفه أمة عظيمة، هناك أحفاد صلاح الدين الأيوبي، هناك أحفاد عبد الحميد الثاني، هناك أحفاد ألب أرسلان، هناك أحفاد عمر بن الخطاب، هناك أحفاد كل هؤلاء الأبطال الذين دعموا وحرروا بلاد المسلمين، كلهم اليوم أحفادهم يدعمون شعبنا الفلسطيني ويقفون معهم ضد هذه الصفقة المشؤومة والتي لن تمر بإذن الله تعالى، وهذا وعد الله، وسننتصر بإذن الله، وهذا الكيان إلى زوال. أولا نحن نرحب أيما ترحيب بهذا الحراك الشعبي الذي سيتم في مناطق مختلفة في تركيا، سواء كان في إسطنبول أو في ديار بكر أو في قونيا أو في غيرها من الأماكن، أو خارج تركيا في الدول العربية والدول الإسلامية. ونحن نتابع المواقف الشعبية في أندونيسيا وماليزيا والمغرب والجزائر وتونس وفي الأردن وفي غيرها من البلدان، تتحرك باتجاه فعلا شجب والتنديد والمطالبة الشعبية للسلطة الرسمية بإسقاط هذه الصفقة اتخاذ موقف أكثر شدة وأكثر وضوح لإسقاط هذه الصفقة، وعدم التعامل مع هذه الإدارة الأمريكية بشكل كامل، وعدم الهرولة باتجاه إقامة العلاقات التطبيعية العادية مع الكيان الصهيوني. هذا الحراك الشعبي نحن نباركه، ونوجه رسالة من خلالكم إلى هذا التجمع الذي سمعت عنه أنه سيكون تجمعا كبيرا في ديار بكر بإذن الله تعالى. نقول أن الحراك الشعبي هو أحد صمامات الأمان الأساسية التي لا بد أن تقوم بها شعوب الأمة. لماذا؟ لأن فلسطين ليست للفلسطينيين لوحدهم، وليست للعرب دون سواهم، وإنما هي لكل المسلمين، لكل المؤمنين، لكل المعتقدين بسورة الإسراء، وكل المعتقدين ببركة هذا المسجد الأقصى المبارك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعبده، لم يقل للتركي، لم يقل للعربي، لم يقل للتركماني، لم يقل للعراقي، لم يقل للأندونيسي الماليزي، بعبده. وهذا العبد هو من عباد الله سبحانه وتعالى. نتمنى على هذه الهبات الشعبية أن تؤتي أكلها بإذن الله تعالى في الضغط على الأنظمة الرسمية. وهنا طبعا جميل في تركيا، ونحن في تركيا نتحدث أن هناك في توافق بين القرار السياسي الرسمي وبين القرار الشعبي بفضل الله تعالى. هذا التلاحم نريد أن يعم في كل أماكننا وفي كل ساحاتنا وفي كل بلداننا. فنحن نبارك هذا الحراك الشعبي أولا، نطالب أن لا يكون موسميا، وإنما يكون مستمرا وبشكل دائم وبين الفينة والفينة، وأن يقوموا ببرامج إعلامية وبرامج سياسية وندوات، ويستغلوا أو يستثمروا هذه الفرصة لإحياء ثقافة الإنسان العادي البسيط في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، في كل أماكن التجمع، أن تتحرك كل الهيئات الحقوقية القانونية، أن يتحرك النقابيون ويتحرك البرلمانيون ويتحرك الشباب ويتحرك الرياضيون والفنانون والمثقفون من أجل إسقاط هذه الصفقة. نحن رسالتنا نقول ونؤكد أن فلسطين أصبحت أمانة في أعناق كل أبناء هذه الأمة، وليست فقط في عنق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني قدم من التضحيات وما زال يقدم، وقدم من الشهداء، من كبار القادة وأبنائهم، وقدم من السجون، وقدم من الأسرى، وقدم من المعاقين والجرحى،
وتحمل هدم البيوت وتحمل كل هذا العنت وكل هذه الإجراءات من قبل الكيان الصهيوني، وتحمل كل هذا العذاب على مدار 70 سنة الماضية من أجل قضيته، وسيبقى ثابتا بإذن الله تعالى. سيبقى هذا الشعب الفلسطيني ثابت، هو شعبا وفصائل فلسطينية ومقاومة فلسطينية وجهاد، سيبقى بإذن الله تعالى حتى قيام الساعة، حتى تتحرر فلسطين وتعود إلينا. هذا المعنى نريد أن نؤكد عليه ونحن في هذا الحراك الشعبي، ونطالب كل هذه الهيئات الرسمية والشعبية بأن تستمر في هذا الضغط حتى تسقط، لأنه هذا الضغط أخي العزيز، هذا الضغط إذا استمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ موقف رسمي قد يتزامن هذا الموقف مع مواقف أخرى على مستوى الدول العربية والدول الإسلامية. لعله هذا المجرم وهذا السفاح سواء كان في الكيان الصهيوني نتنياهو، وذلك الرئيس المخبول الذي يعتقد أنه يملك العالم وبالتالي يقرر فيه كيف يشاء، أقصد ترامب، لعله يتراجع عن هذه القرار. لكن لا يمكن التراجع إلا إذا امتلكنا هذه القوة، قوة الشعوب، قوة الأنظمة، قوة الجهاد والمقاومة، قوة الحراك، قوة الكلمة، قوة الإعلام، ولعل ذلك يكون قريبا. هذه رسالتي لي لكم في تحرككم القادم بإذن الله تعالى. Bütün Müslümanların Kudüs'e yönelik, Filistin meselesine yönelik duyarlılıklarını destekliyoruz. Bu mitinglere, bu tür toplantılara, bütün eylemlere, bütün basın açıklamalarına Müslümanlar yoğun iştirak etmeliler. Meydanlar Kudüs sevdalılarının, Filistin sevdalılarının tekbir sesleriyle dolsun taşsın ve batılı kafirler İslam ümmetinin, Müslümanların ölmediğini, hala canlı dipdiri bir İslam akidesine sahip olduklarını bilsinler. Filistin'i Selahaddinler fethetti, Hazreti Ömerler fethetti, Abdülhamitler korudu. Ama bugün işgal altında Filistin'i tekrar yeniden fethedecek Müslümanların canlı ve dipdiri olduklarını Müslümanlar, kafirler görsünler. Bu manada meydanların dolu olması, meydanlarda bu tür amellerin olması güzeldir. İnşallah biz de bütün Müslümanları bu tür etkinliklere, bu tür mitinglere, bu tür basın açıklamalara katılmaları için davetler yapıyoruz. Katılsınlar ve yoğun katılımlı eylemler, basın açıklamaları gerçekleşsin. Ve Kudüs'ün bizim olduğunu ve kıyamete kadar da bizim kalacağını, Kudüs üzerinde ne Nasranilerin ne de Yahudilerin hiçbir hak talep etmelerine müsaade etmememiz gerektiğini de meydanlarda Müslümanlar haykırsınlar. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Her ne kadar Trump değil 1000 yıllık, 100 yıllık, 1000 yıllık anlaşmalar da yapsa, beraber kameraların karşısında poz vererek bu anlaşmaları ilan da etseler, Müslümanların bu tepkileri, canlı tepkileri, diri tepkileri İslam beldelerindeki sessiz ve suskun yöneticileri de harekete geçirecektir. Çünkü koltuklarını koruyan yöneticiler o aşağıdan kaynayan İslami hareketliliği, İslam ümmetinin hareketliliğinden onlar da endişe duyacaklardır. Dolayısıyla biz Kudüs'ün kıyamete kadar, Filistin topraklarının kıyamete kadar bizim olacağını ve o toprakların ancak yeniden geçmişte Raşid halife olan Hazreti Ömer döneminde nasıl fethedildiyse, Selahaddin Eyyubi komutasında nasıl yeniden Haçlılardan kurtarıldıysa, Halife Abdülhamit tarafından nasıl bir tek parçası dahi satılmadığı, bir tek parçasından dahi vazgeçilmediyse, bugün yeniden Filistin topraklarının özgürlüğe kavuşması ancak hilafetle ve hilafetin ordusuyla, İslam'ın ordusuyla olacaktır. Müslümanların bu çağrıyı da yapmalarını inşallah buradan duyuruyoruz.